بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا إسلامي dhiriulhun دراغاتهم بلدون عندما مها بيفرنا مرحبا دنما إسلامي dhiriulhun program كيمي Ministry of Islamic Affairs PSM गुलिगें तैयार को करने program. मी हफ्ता के program है कि मी बदल कर लिया और इस्माइल अफरा मी हफ्ता के program के मौलू की इस्लाम दीनुगा ज़कातुगे मंजिला मकाम. आधे कुरियन हुरी बात है कि कुड़ा इस्तिहार को तो कोड फॉर्म में बदल कर लिया. अस्सलाम वालेकुम. आदे अनेकास प्रोग्राम मरहबा दन्नमा आदे कुरिन वस दन्ने फदाएं ये प्रोग्राम की मी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लाम के फैज़ा PSM गुली का में तैयार हो गए प्रोग्राम में मी हफ्ता के प्रोग्राम का मौलू की इस्लाम दीनुगा ज़कातुगे मंजिलाई मकाम. आदे प्रोग्राम है कीगा और मन्ना की बदल कर लेने शेख इज़ुद्दीन अदनान अशे प्रोग्राम मरहबा इंगे तो आदे और में मी ज़कातुगे वाह का दक्कायरुगा मी और में हितम मेरने हस्तु है गतुगा ज़कात की को बातो आदि दें ज़काई वैसे बकिए सौदा वैसे बकिए को बातो मीचीगा मी हुरी तफात ताकी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बाद. आदे ज़कात बुणुमुन अगुणमन एगे मिदनी ज़कात की अगुणम इस्लाम कमगे इस्लाम दीनुगे फस रुकुन तरे हिमनिगंदा वरम मुहिम रुकुने आदे रुकुन की अगुणमन एगेने अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिस्तान दीन फ़र्ज़ कुरबिहिन नमाज़ क़ाइम कुरमा विदिगें ज़कातुगे वाह कमिये हिम सूरतुन नूरुगे फंसा सवनायतुल्लाह वही कुरा वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात माने की आदित्य बैमिहुन नमाज़ क़ाइम कुराशे आदि ज़का देशे ज़कात सदगात अगुणमन तफ़ात बलायरो सदगात की अल्लाह सुमी मानागा क़ीदत कुरवानुगा इस्लामी शरीयतुगे इस्तिलाहतुगे आसवे मी हदीस तकुगा साहसवे सदगात एमे सदगात की मी किरद कुरवानुगे तौबा सूरतुगे सतेगे तिम्मनात अल्लाह वही कुरबा मियति खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम. माने की खलेगे फ़ान इबामिहु मुदलुन सदगा इतायति ज़कातुगे माना नंगवाश बाय एमग मुदलुन मुसलिंगे मुदलुन वतेगे तनवस कन लिबिगम व निसाब हम मी हेग मुदलुन बाय नंगवाशे तुतहिरुहुम एगे सवमु एमिहु नफ्सु अल्लाह ताहिर कुरुमट्टके व तुज़क्कीहिम बिहा आदि एगे सवबुन एमिहु मुदा ताहिर कुरुमट्टके व सल्लि अलैहिम आदि खलेगे फ़ान एमिहु नट्टका दुआ कुरवाश हम कशम खलेफा कुरबा दुआ की हम हिमें कं लिबनी कम के एम मितनुगा सदगा मि बेणु कुर आम गोते के दिवेहिंगे तेरेगा अगुण में सदगा ते मि कियानी मी हुन दीरति मुगतुं एक कोनिकक एही तिरे मुगतुं एगेन दरुमया सवाब लिबनी गोतुगा देच एकम ज़कात की अल्लाह सुब्हानहु व तआला हंगुडुगा मतिं मी इंसानुन्ना एकलागे फरदु कुरबा फावा ए ज़कात नुदक्का फिकमुगा वनी नमा ए कोम्मे मुस्लिम मी मुस्लिमों के कमे फ़ाफ़रिवाण कमे माने की ज़कातुगे देक्कुमुगे शरूत के हुमेने ए शरूत उतरे ज़का शरूत हुरिहा वा मीहा ए ज़का नुदक्का फिकमुगा वनी नमा फिन फ़ाफ़रिवाण ए फ़र्ज़ फ़स नमादुस नमाद फ़रवा कुड़को ए नमाद अदानु को फि मीहा फ़ाफ़रिवा फदें ए मी ज़कातुगे तिम्मी अगुण में नेंगेन इस्लाम कम रुकुन तवतन शहाद दे कलिमा फमेति नमाद गाम को दम्मिति ज़कात देखो एम तिम्मन रुकुनिक गतु आसम होतीस मीगे हिकमत तरतीब बलायर अगुण में नेंगे मी ज़कातुगे मुहिम मुका एम इल्मरि मी ज़कातुगे सदगात तफ़ात की इंसाना एक कोम्मे वगुतेक गावस एने देक्कुमुगे फुर्सतु ओई कंतत्तके ज़कात की हंदुमह आहारें हमवे आदि वकी वरेगे मुदलुगे निसाब हमवे ए वकी शरूतके हमवुम दक्कन जेहे अगुण में नेरें जेहे एच्चे गोतुगे आदि अल्लाहुगे हग्गा अदि एगे फ़कीरुंगे हग्गुएगे हिमनिगंदा एच्चे गोतु हिमनिगंदा दे माउन हितगरन मी ज़कात आदि सदगातुगे वाह दक्कायरुगा मी आउमेंगे अतुगा हुरी मुदलुं आउन में ज़का वेसल सदगा वेस्ते ओमितनी एमा वरगिन फार आउन में गबूल कुरे फे बोए मी हमा आउन में अमिल्ले कोफोरे मसक्कतुं होदा मुदलेमी एहम विजिया मीगे एहमेगे हग्गेंगे बवे बाय एमा हदसो हैगे गतुगा मुदलुगे वेरी फरातकी कोबातो आउन में हमाय बहितंगर शकन मैं अरुण में नेंगे अल्लाह सुब्हानहु मुदलुगे हकीकी वेरी फरातकी अरुण में न मी मुदा देवी
algon menna rizuku devva algon menna taka Allah subhanahu wa ta'ala me duniya kainatuga horiha kame fasiha koddevvi ade echi kiyaman tari koddevvi arahoshi Allah subhanahu wa ta'ala ay Allah qiridu qur'anuga miyati wahi ko walillahi khaza'inus samawati wal ard mane ki horiha khazanatake etreshatake ge veri farataki ege veriyaki Allah subhanahu wa ta'ala ay shakkenne namavas insanu duniyage labwa mani sabab takin behimane agon megene misal Sulaiman alayhi salam ga dosaru miyati hinne imtihan kurumattaka Sulaiman alayhi salam fuliya kallafa e hinige kana gotuge bolwe gotuge ahrege macca deoy ebba riyate tingo kam gase godanuga tingo laha behevi bawafa mi hinne aharek koffa bellewer emme oshekka afote ehindu suwal kurani kivetto emme oshekkei vidalwani ei timanna mewani makhluge gaddashuga hayyerofa khaligun tafara makhlugun matin handumanati wodnu gannawe khaligun tafara makhlugun ekalaga rizugu defuma ekalaga wani khandalu wafe em khalefanaki makhluge kamga wati handuma ko natijje kamga wani nama timannage furana salama kuren wati kuriyen on harabes kaagen diruhureveni kaabo hadagen kan hembegenne timanna mi duwe fa willi fa hunner timanna masekka koggen rizugu hode ehim Allah subhanahu wa ta'ala kirito mi hinige mi wahakan onam libara buddheri jawab mi defi sabab takellawafan insanu masek koggen insanaage masekkatun masek kurim Allah mi devvani mi rizugu ehim Allah mi wani bimmatige helifele bole kommecheka ekalaage duniya ufammu korin hataru kame kashawra kurevige mi annani Abdullah Mas'ud riwa kore hadise ke maana ga mi annani mi maamiha ge banduga miha garubaga nefa mani saalis dedus wani hot sateka vihidus terege rahimuga malaikata wadagen enage marwan duha kena ajal enage rizugu ad eneki rangalu me hewlafa mi hetto suwargon teriyetto nota narakawen teriyetto liwwan egotum ena mase kuramungos miyati hew amal kuramungos naraka suwaruge wanna kaaweten ha member waniko ena narakawen teri gotuge badalwegende hame gotan narakawen teri gotu mase kuramungos naraka wanna kaaweten ha member waniko ena suwarugon teri badalwegende ehmiyati Allah qila alquran mikam bayan kuraba miyati rizugaki Allah subhanahu wa komme chekana khawta kun khandawlu badabba Allah miyati qila alquran inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin माने कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हम कचवरुन गिने गिने रिज़्क़ देवा गदफंत रस्कलाम एहम अल्लाह मियति वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलम मुस्तक़र्रहा व मुस्तअदा कुल्लुन फी किताब मुबीन ए बिमतिगा हेलिफली उड़े कोम्मे दिर होरे कोम्मे चेबस एतकेच्च रिज़्क़ दे अल्लाह वनी तिमन अल्लाह कंडा अळुवाफे kalaanga machashe kana khandawluwa Allah rizqu devvumani kalaanga machashe wa mustaqarra de taketi bimmatiga gararu mufassirun vedalwani ei insana dunya ufam war ei ufam wama maruma mi huriha kame Allah subhanahu wa ta'ala ge fuluga kalaanga wani khandawluwa fa miyati wa ya'lam mustada de maruma fa eta daane tanbas eti kihine kam wagen daani kantadne wodi Allah kullum fi kitab mubin ekalaanga wani komme chekne kam fotegga no talive bayan korevigen ehma mige kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith fukraba miyati evves mi hegga ajal ene Allah devvan hore rizugo furi hamano kurabba ene ajal furi mi nimigen no daan ehma Allah ekalaga devva ekalaga modale arwon men mi devvi e modalon arwon men Allah subhanahu wa ta'ala engge gotu matin e muda heda kurmattaka ehma Allah modal hagige veri farataki awon mentre come mi kutan je ei hedde fara awon muda devvi fara ari rizqu devva fara aldi awon men tanavas kama aro kan devva fara uriha ei Allah subhanahu wa ta'ala ademi awon inge mediye zakatake ko ba kama zakatake ko ba kama adi hagigi mudaluge veri farataki ko ba kama awon wara saaf kange te awon hitangerani islam deenuga zakat lavwa fam waro zakai dekkuma mi kiha muhimmu kame defa wa kame شكن أقول من إبنجي زكاة نماذج قامكو هذه شهادة كيا مسلمك وجهك مجاونين مئين بجه الزكاة تجا مي دكان واجب مو زكاة دكان بجه أي زكاة دكو مجا شروطه وتريجه من مدابين كلهم
handumahun ahare furihamum e mudaluga zaka ngeto ade bod goama meti garibakariya meti etaketiga e Allah subhanahu wa atu haqqahu yawma hasadihi mane ki echige meti haggu verinna ada kuram me jehni echi goan kanda du em goama mewaya mifad taketeka ranrihige zaka awon mika mudaluga zaka meti ahare furihamum handumahun furihamabe ege nisab hamawa kamuga wani nama enege maccen e wajibe e namadu wagutu jehumum wes e wagutuge namadu ada kuruma amru kurabi fadain zakabes dakkanje namus mige terega awon menna waragine mi zakatuge mi kivegen kan mi zaka Allah subhanahu wa ta'ala dakkumun awon menna mige huri mi bayfaru mi farwa kuda kurebe goddimabe e misa namadu wejjiya ko duhun duha kura kamakkamuga wati mi ahara ko effahar nona ege assu nisab hamum dandu hadda mi ha mi goma me waage zakatu baawetta ko tere mi dakkan jehe takati e dakkam me jehni kanda du hoga ekam farwa koda korave den e fahun dekkiyes masalen nona ekam ilmere vedalu wani e zakatu ges mi sharutu hamum furihama wanje sharutu is bayan den sharutu furihama e zakat fasko gen nuwana e zakan fasnu koffikamuga wani nama ena wadigen dani waidu basruta kashe aneka Allah subhanahu wa ta'ala ge mauga awon deve zakata kiyege sabon kihna vegen awon Allah ege hew badal devva wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin mane ki tiyabami hu if Allah ge mauga ena heda kura kom echaka ege badal hew badal Allah ena devva ekanage hegotuga rizugo devva raskala එහෙම අගොණමෙන් මේ zakatuge මේ මසලා අගොණ විශ්නම් මිජෙහි zaka dekkumun අගොණමෙන් අති ඒගේ ලාභය මම්ෆා දුනිය සදී ආඛරතුගස් අල්ලාහ් ඒ මුදල්ලගේ බරකා ලබ්වා ඒ මුදා ඉතුරු කරවවාන ගො මෙම්බර කරවවා ඒ zakatuge හග්ගෝරිගේ සවමේ zakatuge මාකේ මේ හග්ගෝරිගේ තරේ බහුරේ අබ්බේක බහිනින් මෙන්ගෙන්ද යනුන්ද එහෙම ඒගොතුන් අගොණ මේ දක්කාෆේ නෙරෙක්ම කම්ගා වනි නම ඒ ඒනේ හින්හම ජහොන් ලිබිගෙන්ද aneka zaka no dekkumun awon men fas kurumen oti uzuraki ko baato mige dere mi zamanu ga wa dekke misalaka zakatu behene verende fi sabilillah awon mika Allah maguga misalaka mi ei datru gosawa miha enage ammati datefa wa miha no de komme kame kiyawande kamuga wes adi jihad miati mi dihe kamuga wes adi komme kame ena ammati rashum beruga ammati hussefa wa miha miba awon men invest kurma behe goto ehma hatar imam wes wa khadakka miati mige terega misalaka fagirunge muhtataka tanuge kantantaka bala eti tur kurumattaka ose kuranje namas e dakkanje duwahu e nerenje hene ehem awon menna mi zaka dakkanje hene kan awon men kommitama komme parda kostannanje ade ma awon hitangarane mi awon men muda hoda muda beenu kuram dairuga mi muda zakata medu warboda me shefa kurin farwa kude kure funna tawano fenani enem skirti gurwanu ges war ginatan tanuga ase boy namadu ge wa kanna war ginatan tanuga zakatu du hake ben ase mege me saramne benge zakata ki kiya muhim iskame defa wa kamek awno me hitangarani kiyevegen bae mi hon zakat dekkum mi farwa kuda kurewani nota zakat nudakka fikamuga waanama islam dheenugai ene moy hukumaki kobad ಶೆಕೆನ್ನ ಅಗುಣ್ಮೆನ್ನ ಮಿ ಗಿನಫಾರು ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ವರಗ್ಗಿನ ಕಂದತ್ತವಗ ಫರವಾ ಕುಡ ಕುರವೆ ಎಕಮೆಗ್ಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಂ ಏನನ್ನೇಗು ಏ ವರಂ ಸೌತಕೆ ಮಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಅನಿಕ್ಕ ಬೈಬ್ಬೆ ಫೊನ್ನ ಮಿ ಅಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೆ ವರಗ್ಗಿನ ಹೊನ್ನ ಹೀವನ್ ನಮಾದು ಕುರುಮುಂ ಈಸಾಬುನ್ ನಮಾದು ಪರ್ ಫರದ್ ಫಸ್ನ ಅದಾ ಕುರುಮ್ ತಿಮನ್ನಗೆ ದೆಂ ಹುರಿಹಾ ದೀನಿ ಹುರಿಹಾ ವಾಜಿಬೆ ಅದಾ ಕುರೆವನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮ್ಗೆ ಫಸ್ರುಕುನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಅಗುಣ್ಮೆನ್ನ ಫರದ್ ಕುರೆ ಫಸ್ಲಾಂ ಫಸ್ರುಕುನ್ meti shahada kiya namadu gam ko zakat di rodhifa meti kuldana kan libenge ful hajju mi fasrukun behifa meti mige warabba mativeri hikumata kattaka e fasrukun wetene evves rukune farwa koda ko fikam ga wani nama shakkenne ene ikamogwe meti waidu ga basruta asab awon megene zakat dekkuma inkar kuru mane ki zakat dekkuma farwa koda kuruma ad inkar kuruma stafat hukumo goto farwa koda kura mi ha bes ekamakta jehe taubawa e misalaka namadu wes ena wagutu namada farwa koda kura mihaya namadu kannekkama kada kura miha wes ebo ena tauba wefa ena namadu barabara kurum kuriyak gendanje ha mifada miha sebeje tauba wa
එහෙම එකම zakat දෙක්කම ඉන්කාර කුරුමකි ඒ දීනුම් බේරවානි කමක්කම හුරිහා ඉල්මරින් අද ඉස්ලාමයේ ඉස්ලාම ශරීයතුක එංගෙන් ඉංගෙන් එහෙම තී දෙන්න වෙන්නේ අදි ෆර්වා කුඩ වියකස් දීනු බේරන් වන ඉන්කාර කොෆිකම ගාවානම ඉන්කාර කොෆිකම දීනුම් බේරවෙන් මේක මිසාලක වුණ මගෙන් මේ උම්මතුගේ ප්‍රථම ඛලීෆා කිත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් යති අබූ බක්ර් සිද්දීක් රදියල්ලාහු අන්හු එකලේෆාන් ඛිලාෆතන් ආසින් අරන් මගෙන් අසාබ්බේ කලුන්ගේ තරේක මෙති කොම්මස් ඛියා තෆාතුන් තකින් උෆදුන් ඒගේ තරෙන් උෆදුන් ඛියාල් තෆාතුන් තව තරේ මුර්තද්දු මින් හදේ කොළ හඟුරාම කරුම මස්සල ඒ zakat දෙක්කුම් මනාවෙගම් මීහු වණ වේගතුගා බනි තමී බනි හනීෆා මෙති එදොසකී ගබීලාතකුම අලන් ඉස්ලාම් වේ මීහු එමීහුම් ආසිබුණනි තිමම නමාදු කුරානම එකම zakat නුදේනම එතිමන්නකේ zakat හග්ගු වෙරි අස්ලකි කොම්මෙ වෙස් මිහක තිමන්නකේ zakat හග්ගු වෙරි කාමිල්ලේ දවවානු කරවේ එකම් කුරම් මෙජහනි එතනෙක් ඔන්න දවලතේ නොතහන්න වෙරි මීහාගේ මස්ූලියත ඒ කොම්මතේ වෙස් මුස්ලිම් දවලතෙක් එම්ම ඉස්ෆරාතක zimma mi ehmiyati Allah subhanahu wa ta'ala khandaruwa ehmi bala makkanna fil ardi aqamu as-salat wa atu az-zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatu umur miyati tiyabam adhiman Allah emihun bimumatiga barwari kan debumu namadu gaam kuruma adi zakat dinuma adi hewkan datta amru no ba kan tamana kuruma adi mifada kan tat emihun ekan qura miha ei huriha kamege nimumwani Allah subhanahu wa ta'ala ehmi mas'uliyatake datta em Abu Kurfan vedalavi hama kashabarun namada zakata tafat qurami ekade kun hanguram qurabana bay umi awon mengene kalefanuge iru mashara asabe kanna kantatto mashara qurabba e danna be kale ijma ufadige mi misabattaka e dimawa kame dima badu asabe kan quramasha ko ega mashara terega umarufan vedalavi kine awon me namadu quranya eneki muslimin nun hejje ehme kiwekana zakat dakkam de kun hanguram quram veki nam Abu Kurfan vedalavi كيتما نبي صلى الله عليه وسلم حديث ركوبي أمرت أن نقاتل أن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا من الدماء إلا بحق الإسلام وحساب على الله تمن كليفا أمروا بكم فيه كون كمك أميهن شهادة دكلمة دلون كيا هتون قبوك يا قط عملكو أتي نماذج قائم كزكاة دفمت دان دميهنك ليه وهاجي من دكول hangurama kura ege mane ki emihun ekam inkar kura kam gawanina emma dekola hangurama kura ekan koffi kam gawaninama den emi ekam taka emihunge le mane ke furana hurmattari kura ba salama begem be den baaki obbaki meti Allah subhanahu wa ta'ala ehwe ma ummi Abu Kurfan nenge vidalwani jamalegge notama kimaru assa waaganu yes e iqal me kiyane ege mes dakan dakka mi han quran qurban e megeni Allah kirtu qur'an uge meti zakata inkar quri koffe miha dinum beerwani kama deterega mi ilmeri naga waruga dalile murtaddinna dekola murtaddu bay goto deken Abu Bakr Siddiq radiyallahu bay far banafan khalifa hada harukat khalifa ki hada me dinu masata kanu mi samasa kantattaken ekivegen Allah subhanahu wa ta'ala meti bimmatiga insanaya verikama ara baru medevvani Allahuge sharia note kalaga amurfu tanfizwa kurumattaka enage is masuliyataka wa mejehni e khalifa kamugavies ekan nukaffiya qiyamat duhakun emi Allah hadratuga kon jawab dari wan jehe masul wan jehe dakki dekkene evves uzure bahana nonnan Allah hadratuga emi hege masuliyat Abu Bakr Abdullah ibn Abbas vedalwani masalaga mige engeni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu hori fighu verikame em agon me teren komme mi hekwas visna me jeni mi zakatuge hukuma de tere mi kiha warage wara bodu masale ke mi islamic Dheenugai gotum adi zakata be gotum armenna wara muhimma malumat ke libigin ade mesidi adi mi modaluge mi haslu veri farate ko ba kan zakata me mi farwa kudu kuni me libe geldun taka be gotum shayde me baate ke ma kuriyan hori baataka ki ga on me waddelu kurma kuriga istiharuge waqt qolofa badlu kolla Assalamu alaikum ade program marhaba adanna ma ade awma kuriyan me gendeni Islamic dhiriulhun program ge mi hafta ge mawdu ki Islam dheenugai Zakathge Manzilaai Magaam ade shay awmen war muhimmo waagata ke demes kuriyan me gendi
දැන් අරුණම හිතන් ගන්න ඉස්ලාම් දීනුග zakaatuge muhimukama begoton aunmen wahaga dakkamun daruga zakai wajibun fo nudakkai finama adi fasku finama ekamuga huri gellumagi ko bato kiha nurakkai dir kametto mikamaki shakenna me agonmen me zakatuge wagutu zakat dakkan misalakege meti me mudalu zakatuge handuma ahare bum fo adi meti nisab hamawe e muda milkum fo ena zakano dakka faskurumaki ena faaferiwana kamen ege den eget mi ilmeri vidalwa gotuga mi ar agonmenge divehi rajyega amugotegga zaka dekkumuga mi honna olun ara tankulaki zaka dakkam me jeheni amugot mi milad tarikhun to agonme kiya hijri tarikhun to balar agonme balani mi islami shariyatuga balah mennani hijri tarikh ei muharram ma me kiyani mane agonmen notami kiya january na december kanno egota ekamako emihegge e muda ena milkuwi tarikhun aharen hamaw handumahu aharen ha samawa duahaki den kihinetto kanta qur'ane balahir agonmen e zaka jeheni misalak mudaluge ege terege hunna zaka nere wiafari gotuga beenun qura huriha mudale mige tere badegen dan misal zaka dekkum manataketi gotige dora sawariya daturu faturu kame doni fahara enonda amilla emihage asodi enage amidaringe amilla muhtawta fuddumatta ka beenun qura takiche saakala kara ema dhiriulhun mi beenun qura moda agumagu koffa egen zakat dakka kan ege me taketi waake kimi zakatu dakkan je takeccha nam me taketi beenun qurani ei wiafari quran kamuga wani wiafari gotuga kamuga wani nama zakat nerenge bajede becha misalaka me masaringe market uga nota mikiya turure market uga tarukari wikkame hus fruit wikkame hus atsu meti go me waage teremiyati me biskadar hike me biskad kadurum me zakat dakkan je namas ehin ecchi mes ambo wikkame hus kara wikkame hus adi ehin ecchi wikkame hus kurumba wikkame hus eme wiafari gotuge ekam beenu kura kamuga wani nam ege zakat dakkan ebaje ekiwege awonmenna mi holon ara tankolaki mi ene allah me huriha takecche fahikod devvi ena ege uduratun amille hedigen annechessa ena masekoggen hadda takeccha debawate goamuges mihimenen honneru adi e taketi allah eti ege misalaka dihaba kol ebba awonmen dakkan ebaje goa hemema mi zaka wajib mafhami kanta emiha quranje heneka mudawerin wiafari werin kamuga waninama wikifhunna kuriha achena wiki echin enaga tugu hori libuno jumla adadun 40 ba kol ebba eben e 0.5% den nuwiki hori taketi jehene agu koffa halaku hori take duko bahatta taketige audit koffa har hamu fawga egen wes agu koffa e dakkan jehene ehma goamunna mevan vis zakat dakkaruga e vis balani hama aharu wefa hori no echi domwe fakkaw misa ek aharakan no belewen ege meti komote wes mi waatu haqqahu yawma hasadihi wat meti wala tusrifu mihal allah meti ege haggo e khanda goan khanda do edakkan je enonta misal ka gon mena kirido qur'anuge eba allah subhanahu wa ta'ala alam suratuge yati bagicha egge ahul weri me bis kadura kaduru bagicha komme faharkus zakatu gotuges adi me sadagatu gotu fagirun na denje ba ege deba kolebba eda koromdi den bappa hawamma mi maruge ami marumatiga darinna wasiyem me korani timanna kanta kuri gota ekanta kuriya genna timanna duni netas timannage allah me devvi takati miru he gotu heda ka devva ehem wema egota kanta kura namas me gota kimi darin bappage wasiyatu matin darin temhu duniyewe beenun taka kanta tamiya dagun mentene waraggina beku ebohori emihunge ekiyeki beenun taka ekiye plan taka waraggina kharadu bodu duwassar edatto ehem wema magota ki bayfar kharadu boduwegen wes enage kala mud aharevwa iru atuga nisab hama wara horejje kamuga wani nama ehne beje dakkam adi komme beenu kom maksade go ekkamuga ehe miku darim wes migate darin gina handana den timan nudena de irre mun salla ko hun tamashara kuri madama ege fagirum e mudal wiganna hodan amu kurin timanna mewa gowan ecche kandagen as gewwadda rakka qurani em allah subhanahu wa taala kiyedu qur'an met inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yusrimunha musbihin miwa mi bahaka kiya devvi kit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam imam ashabe kalun nabs
kurige mi ekkala me bagichaga ahulverin mate bagichaga verin imtihan kore fadantima imtihan korebe natija kavvi egena dahiveti umga natija kavvi kineto egen die emi honde gon nida tibba buneve gotuga mi honge dandutaka acche alifan nota warode ngase ekko halako gen die andagen die bodun ufule fadande emi hon wa gada ala hardin qadirin de emi hon die kerege ava me gowan khana die tanamna fenuni miati mulin halako faniko den emi hon allah hadrata rujua wa tauba wegen allah subhanahu wa taala an yubdilana khayran minha inna ila rabbina raghibun mudan murani timanna men allah ege he badal devva kam gawaninam ekalang hadrat timanna me he gotuga ekandatta edi hunnanam e magon men visnan jehene waragine ibarattake buhuri zaka ege haggu ada koro dora miha allah miyati allah niyamataka devva warabuda niyamat e shukuru ada nukurima kihnatto wegen medi agon megen mak me madina khalifa hijra korabum fo etanu gina ashabe karnake fagirun nas mige terega berufun islami ho terega himene mi higga wa ke seburi ei khirid qur'an tauba suratu miyati wa minhum man miyati allah wa ahad allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lakuna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallahum muridin allah wa ikrabafan mistakum terem veye ayke allah kashwarko wa qur'ami ho timan allah fadlwan tak muda tanawas kan devva kam gawaninam ginaginen heda ko adi hewla fam heterewan ekamu allah emuda devvima ena dahivati ege hitere nifagu fedigende bune saala babun hatib kiyami kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam alaihi allah rasulati manaki fagire ke timana musani buma dua ko devwa ehde khalifa bune tibaya halaka ekamu hotte ei allah tibaya mi madavvi madumim warun ege haggu adanu kurebe hindu mane ki ege shukuru adanu kore niyamata shukuru adanu gina me bere deba kine adan den eru allah gandi huami koran den me ayatu ga dia faden ena be hegotum yati mi ay bawala ba meti den nabani mihen mistak montere mi huwa kori den allah gandi huwa kore mu den onna ta kore wen kam komme ke sekelefa an dua kodde wena wegen de madina wa rabbul musa jama dandu taka qadur dandu taka furigen gos eme fortama ishana madu jamaatun fennam fesh tinduwasima kit ma nabiyya sa belle balla belle verekka business meeting awon men terem yadu duniyawi awon men namadu wagutu nota zakat dakkan nota awon men dini wajib ta ada koram wema kudako fasmi jehene awon menge iskam edeveni hen kantatta duniyawi awon menge ma isha trangalu insana awhallibe kantatta kemmi ade ene gamedaring mi beenun taka ufala duniyawi mi duniyawi wahake ke duniyawi hayatuga allah me devva devvum datta avas kodde minihmat libigatu mattaka namus mi salaba bun hatib migataki allah me wahi korabe koba madina ga eru kuriga miyati makka gene zakatu goto wakibawate waki minware emiha sadagato emiha korbadana devvam vi ekam madina dim famiyati hajuran dewana haru zakka dekkum wajiboge mes wege medie tawba surate ka timhana ya bawale zakka nangan dene koba zakka bas nodek tahiyat wej ba handan natij allah subhanahu wa taala devvi echek hisabun kanta wege medie kina takit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam zakka dekkuma ena dahivati be farwa koda musabma ena ka zakka nonengevi nonangawa horege me vigotaki allah me ekit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mina bunave gotuga tauba wegen abubakar fan khilaf protam khalifa ga dosar was zakka dakkan den nabi kit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam zakka nangawan pone wekama dekko manawe gabbe timanna men bes egulume baaka behnu manon den gos bunave gotuga murmanu khilafatu was tauba wegen gotuga matin ena mi islah wegen ekantattadi ehma agun men etene zakka wajiba fa zakka faskurumuge nurakka tarikama ki wara miha maru annani kon irakamne maru maffaho ena kavvaluga azab اللهم ياتي كيرد قرآنك وهي كربا في بوبا ونمنا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير مياتي الله وهي كربا بما آياتي مانك كلاغ فضلون تكم وترين ماني مدى اورن دبي تكچام دهيتي با ميهن miyati ekan ei ewaranna huri hewkamekkamuga hinu kurasha adi kiyen heye ei ewaranna huri nubakameke ewaran dahivati taketi giyamat dohun ewarenge karuga kastal aluwa hotte
emeti udutaka bimuge milkori wakamani Allah she adi Allah tiya ba mihun kantatta mola dendudigin waras kala miyatun agon menne benge Allah subhanahu wa ta'ala miyati enage bunevegatuga kavvaluge azab e zakat nu dakka farwa koda kurimi adimi evsar inkar kuri kes non enakama gotu marwegen diyama ena anda naraken karuga waake alifanwa bole ena anda mige imam az-zahabi miyati al-kabair kiya fotegge bode tifaamu takape fotuga bayan koraba wara agon men wara ibratun furigemwa wahake mitanuga agon men faada attaka zikur kolla ei bunevegatuga hama kokko tanawaskamu ahole wariye e zakat nu dakka farwa koda kamaki e namadu kore den deenuge huri rodo sifa koda hajjavste nam zakat ka farwa koda kodawege mewi gotaki ekkala marwegen janaza baba den huri ham diye walulum fadan ko me gaburun dungaram fish den aden mewani timan adani salamak kodde kokko hitu gonnata rahma oga tarika den Allah subhanahu wa ta'ala fada kantatta karamatta me dakkawani hawon men duniya diritibi mi hunna den annan jeevitaka mege ibrataka ge gotuga ekame me dakkawa datto den timanna me andani salamak kodde bonwe gotuga nagam wege addinge dikkura ege hunu kan ingili fihigen wata anda ehfikam gawani ehma aslaki barzakh misa insana maruma fo kavwaluge agon menna miyati qiyamata den jehen den me onna me jeheni miyati kavwalaki suwarugege bagicha enune narakage andawolten andawade ehma agon men kavwaluge arama tanawasuma kavwaluge niyamata agon me dekamuga wani namas namadu gaam kuruma fa agon men muslimun gotuga wahir me zakat dakkan ebaje men rakatari kam shuja aqra kiya har namad nu qura mi hay azab debba fad Allah anika qiyamat duhum wallawa miha mahshar qurebe hindu enage e zakat no dakki echeg enage goton kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam dis qurabamati ma min sahibin zahaban wala fidda misal ana rihige miyati la yuwaddi min haqqha illa kana yawm al-qiyamah sahifat sahaif maane ki mi awun men egene qiyamat duha kun rana risses eti hage haggu maane zakat no dakka kamga wani qiyamat duha eche egotuga matin ene azab libena fi nar fa ahma alayhi fi nar jahannam fayukwa ege maane ki ene qiyamat duha ene nikuri tagwe jassa erana khutubagas bayan kore fade ena nikuri fi sala arikati fi sala burakati fi sala wen kiwegen hiye mufassir medal medan waki muli hashiyandu gun naraka alifan hifan waki tanejje alifan don kurewegen ena andani kiwegen hiye buneve gotuga mege wara bodu mi thari alun men ngene mi wagotake mihe kare misalaka faqir mi annani muslimin atuga igotake ena denje zakat wajib zakat hoda nun ane gotake ena kari ehi tarikam kam digin annani annayr mimagate ama ekkala dahimati ve miha bunani kike aharenges darinna aharenges waragina kantatta bot insana duniye nimenden kavwala daanden enage insana ituru kurma eden kirat qur'an Allah wa hikraba alhaqumut takathur hatta zurtumul maqabir mane ki miha abadus ek alhaq eteti lahu kamga vyafariya ki asu umar ibn khattab radiyallahu anhu sifakofani ei kuli warek kamuga ya Allah subhanahu wa ta'ala ilm annama alhayatud dunya laibun wa lahun yati dunyawi hayataki kuliwareki adi majaleke hannunto ei insanu ehma miyati Allah subhanahu wa ta'ala emiha gavwala daanden e mihage mi ena marwanden ena beenuma ehme kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaita tannon insana Allah subhanahu wa ta'ala ranum miyati wa wadi evvadi devwa fi timana wadiya ke neden hannunto em e nifuran he migotuge matin miyati emiha emi qiyamat duha kun Allah subhanahu wa ta'ala mi tim position bayan kore pani faqir mi ama bonani timanna melete kantatte ke nuruhun teriwan furata nikuri eba isharatun enage beru furun angadan timanna anga numune mi hitam wagate kommote wesi mi nuruhun terikan nokkirun ekan tamsil kodde ekan ge surat abasa wa tawalla an jahul ama wama idrika la'allahu yazakka datto ki ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam al hadi ungani wadatuma abdullah ibn maktum wadagen ayro ekalefa ki ma nabiyya sunna mashuluhun nabi makkah ge bodun geterega abu jahla amr ibn hisham memeti mi bodu bebe en amr ibn hisham abu jahl shayba ibn rabi' utba ibn rabi' walid ibn mughira meti bodati mihun
එමෙ ඉස්ලාම් වෙජ්ජකම ඉස්ලාම් නේ රබ්බඩති නස්සතක ලෙබිගෙන් දාන එහෙම ඒදුම් වෙරිකම දරුවේ කලේ හොන්නනික අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු මක්තුම් වඩාදනේ කලේ පාන නුරුහුම් ෆාල් කුරේම අල්ලාහ් මෙති ඒගේ ඉතාබ් මේ කියන්නේ මානක නුරුහුම් මේ කලේ පාන දෙන්නේවි මේ එක ආමි ව අම්මා මන් ජාක වහු යක්ෂා කලේ පාන දීන් උගෙනන් ආමි අල්ලාහ් බිරුවත් වෙලාම බොඩේ එහෙම මිගොතුම් ආම එක නුරුහුම් තරිකම් ෆාල් කුර ඉන්සාන නුරුහුම් තරිකම් ෆාල් කුරේ මගතේ නික්කුරින් එකයි බෑංගේ පහරේ ගන්න මීහා එහසාස් නොවියස් එනේ එන ෆොරතමකම මූණ මතින් එකන් දක්කනේ තිමන්න නැතේ දෙවේ කෂ නුබුණම් වෙගෙන් දෙන් දෙවනකම කි එවරම අනේක දෙවන ෆාර සලාම් ගෝ තිමන්න එහිතරිකම ෆෝර කොද්දේශ ඈ අල්ලාහ් දෙවි තකින් දේශ දෙතින් තිමන්න එහිතරිකම ෆෝර කොද්දේ බුනේ අනේක එනේ නුදෙන් වෙගෙන් එඹුරි ගන්නනේ අරි කෂ දෙන් මුලින් එක්කොන් නුදෙන් වෙගෙන් හදා එන මෙ දක්කනි බුරාෂේ මා දාශ ඒසාම දානත එහෙ මියති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මුලි හෂියොඬු ගලිෆා ඉෆානි ඒගේ මානේ කිය ගොන් මෙන්න ඒ අලිෆානුගේ හුණු මිනා ඒගේ එමියාගේ එන ඉතුරු කොද්දෙව්වා අල්ලාහ් කියාමද ගා ගණක ෆන්සා සහරුගේ වාගේ කි දුරුමින් එබහිමනේ සවරුගේ නරක දෙමෙදුග දුරුමින ගොත කමකෝ එ නරකගේ අසාබ අල්ලාහ් මේක දෙවවාන නමස් මිගෙතර ඉස්තිස්නා කරවනි ෆයින් තාබු වඅකාමුස් සලා වඅතවුස් ෆඛල්ලු සබීලහුම් මානේ කි අල්ලාහ් තෞබා නමාදු ගාමික තෞබාවේ නමාදු ගාමික zakat දීකම අඤ්ඤා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒගොතුමති දූකල්ලාශ කලාගේ ගිනගෙන ෆාෆුස්සව රහිමන් තරස් කරා එහෙම අගොන් මෙන් සකා නොදෙක්කුමකි කුර්ආනුගේ වයිදුව බස්සෝල ආසවරි ෆස්කුරුම් වෙස් මීග මිත අගොන් නොදෙක්කුමෙන්න මින්කාර කරමෙන්න අගොන් මෙතර මුස්ලිම් ගාමගේ වෙස් මීක ඉන්කාර නොකනම ෆරවා කුඩ කුරුමා ඒන දහිවති වුන් මී වරන් රක්කාතරි කමෙවස් ආදෙන් අනුව මිතංගරේ zakathge වාහක දක්කාර කොමෙන් එන්නේ එම්මේ බොඩ බලන්ජේ එක්කන් ඒ zakathge හග්ගු වෙරන්න කි හයිකතෝ කොබෑතෝ අද zakat ලිබිගන්න මෙහෙම වෙස් මෙහෙම වර බොඩ විශ්න ජේ කමයි zakat තිමන්නයන් හගීකතෝගේ එබ හග්ගු ඒතෝ තිමන්න ඒ හොදනෙමි තිමන්න හග්ගු ආයිචෙතෝ ඒ හලාල් ගොතෝග ලිබේචෙතෝ තිමන්න එබ පාලංචේ එහෙන්නොතෝ එහෙම හගීකතෝග කොබෑතෝ zakat හග්ගුවා මීහකි රක්ෂකන්නේ මෙකෙනේ zakathge හග්ගු වෙරින්නකි අබ්බය මෙහෙමනේ මෙතන මේකේ zakathge බෙහෙනේ වෙරින්නේ දැන් උන් මේගේන ඒකතරෙන් ෆුරතම ඉන්නම සදකාතු ලිල් ෆුකරායි වල් මසාකීන والمعاملين بها والمؤلفة في الرقاب والغارم في سبيل السبيل ميتي مي أبا كيرد القرآن وجا بيان وجا ميتي يقولون أقول ميتي فقيرنا مسكين ميخيرنا مسكين نكى كباكن تين ميتي أقول مينجي إسلامي كمشتي بس ميتي باكي مينجان كنارو باف تباف إحنا نتم سالك أيك ما كي ميجا جي بي سي بلافا بولك ساري سترفي أدوالك نوجه ميكي فقير يقولوا قبلن هم ستاندرد أي دميتي إسلامي باليكاش ميهم أدي فقير وانتريجي همنه මියදු එනගේ දුවහුගේ කොත්තු ලිහ මාදම කොත්තා දෙතරේක විස්නා මිහුන් එච්චෙන් නෙම්මිහාවස් එනුන්ත එකම දෙතේ කම්බඩු හුන්න මිහා ඒ ෆගීර ද මීගතරේක බයිෆහර අරුන් මේ එහෙම මීගතරේ මියති මිස්කීන් ෆගීරුන්න මිස්කීනු මීගතරේ හිමනිගෙන්ද අදි වල්කාතුව මසෙක්ක පුරුම හවා කරේ ෆසා පරාත්ත වල් ආමිලින අලයිහ মানে කේ දොසරු zakan නෙන්ගු දණු දණුරා බකරි නියමත නංගම් ෆොණුවේ අගොණ මෙන්ගෙන ඉබුල් ලුතයි බියාගේ වහ කඩවස්සව කිත්මන් නබියා සන කාය රත්තක zakan නංගම් ෆොණුවීම ඉබුල් ලුතයි බියාත විදාරෝ තිමන්න මීති zakatu ගතුග මුස්ලිමුන් ලිබුණු බය මීති මන්න හදියා ලිබුණු බය එහෙද කිත්මන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වරබ්බඩ කව හාරාම් වේ කලේෆාන මින්බරාරා වඩාගෙන දන්නවනි තිමන් කලේෆාන සරකාරු වසීෆා එනක වසීෆා ගොතුන් එන මෙන්නේ මස්ූලියත අදා කරුම තනක zakan නංගම් ෆොණුවේ තිමන්න මිතිය බෑම zakatu ලිබුණු බය මී තේවාමන්න මේ හතිමන්න හදියා ලිබුණු බය එමිහිගේ ගේගෙන හොර බලාගෙන මාම් ෆෑන්ගේක එන මිහක කොට එච්චි දේතෝ එහෙම සරකාරෝ මිසාලක මසෙක්ක කුරා මිහා එනේ හග්ගෝ එබ ඒකි වේදෝස බුර මසෙක්කත්තක මේක එහෙම මීගතරේ ගන්නා ද මෙති මේ අලුම් මිනිවන් කරු දැන් සෝවාලක මිහාර මිදමානු කිනේ අලුම් මිනිවන් කුරාන එල්මර මේ මිකහල් මේ මිදමානුගේ අලුවතික මිහාර නැති ගොස්සවන්නේ එකමකොස් මේ ඒ බෑත අගොණමෙන් එහෙම බෑතකකෙන් ඒති මේ ඒති එලකොට කරන්ජියනි ingata එහෙම කොග්ගෙන් හුරියක් ගෙන්දන්නේ මේ වබ්නිස් අල්ලාහ් මවගාවා ජිහාද කුරා මිහා මියති අගොණ මෙන්තරේක මේ දරණි වරින් එබහිමනේ එහෙනුන්ත දරණි වරින් එතරේක හිමනනි කි ඒන හගීගතු ගාස් එනගේ දුනියවි අසාසි බේනුන්ත ෆුද්දු මට්ටක එන දරූරි බේනුන්ත ෆුද්දු මට්ටක එනත් මිහිගතුම් නුෆුදිගෙන් දරණි නගා මිහා එච්චෙනෙකු බයිෆාර අගොණ මෙතරේක බදිමාවේ විසාලක අගොණ බේනුවනි විෆාරෙක් කර එම අගොණ බෙන්කුන් ලෝන මිනගන්නේ ngata nagan hotta beka benko loan wak mudda samudda khay interest e behimene eno
misala humene arwon me hengos ena yote bankrupt wi ote ena dakkam gos ena pangurot wejje ekam dakkan jehche ehe wejja miki suwalaki awonu wefari kurma awonu daruri beenu fuddu mattaka komme ena egotuge ehi nubelevene islami sharia complaints a egota balairo eneki e zakatuge haggwari gotuga suwalaki be waanato ekam midhanuge meti haggwarin gotuge beleveni fagir meti darani verin gotuge balani mi islami shariatuge meti asa imuni ena daruri beenunta duniyavi gotum misal miheko warabbodu bayyekun jehedan mihigatum waake hama daranje chennagan jehedan datto amidarin mahne kiyena darifulu kiyawa dinu awonu eburi insana komme daruri ilmu takes ungen je kantatteke mihe daranje nagida miheggato eti nudakka hurefa eti kotak gosken bay farmi darani nudakka fiya masala nimman ebaje enage sabitu daranjetto ehnon to enage macca bay far wargon mennege mihe kwas bonefa amille dawak ekam eliye kiyum darani du qura miyati Allah subhanahu wa ta'ala eliye kiyum miyati ehim wegen ya ayyuhalladhina idha tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bayna katibin bil adl mahne ki awon men daranya du qura ayro e darani liyuma adi miheko elli misalaka ebassun liyedene miheko gunafiya enage macca wa ke adulwari kama kan liyeden wesibo e tarhib devwa islam deenuge ehma bagara suratu 2 start de devana evvan miyete me digu ay qur'an mehmen ehno em agon men na miyegeni darani liyefon nanje eke faharek gawas e asabe mi emiha fa maru maffahu gas enaka e darani en mi ವಾರಿಸನ್ನ ಸದಾ ಕೊರವೇನಿ ಹೆಂಬೆ ದರಣ್ಯಕಿ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೇಗೆ ನೊರನೊಕ್ಕಾತರಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಗೆ ಜಾತುಗ ಎದರನಿ ಅದಾನುಕ ಮರವೆಜ್ಜೆ ಕವನ ಸೋರುಗೆಗೆ ನಿಯಮತು ಹರಂ ಕೊರುವಾಕಂ ಹೆಂಬೆಗೆ ಎಹೆ ಕಿತ್ ಮಾ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿಯತಿ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗೆ ಮಿಯತಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಮೌಗ ಮಿ ಮಾಮ ಹಕ ಮೇಗೆ ದತುರು ಗೊಸ್ಸ ಎನಗ ಅಮ್ಮತಿ ಹುಸಫಾವಾ ಮೀಹಾ ಮಿ ಮಿ babni sabi mi terege ibnu sabiluge mi kiyani ibayataka dem mi abbaya aslu mi zakatu behenu werennake dem mitanu galgon men ufede suwalen eba bay mi hem bodani misalaka dannabe kalu ijma asabe kalu ijma ei agon men tereng misalaka tanawaskan huri miha faharegga ene kantam meduri wagotum amillaya zakat dakkan jeheni kontanakatto sarukaratto dakkan junu amillati mana zakat nerunas ei zakat timanna gabul korevena echen e dannabe kalu efo ijma ki koba ijma ki zakatu ga beheni verna mi abbaya ena barabara zakat nereve zakat ekatuga e belegen da nammes aslu miyati zakat e islami shariat islami dawlategge hunna verimiha masuliyateke zakat negu enunto ehme dakkan je nilmene vidalu wagotuga e sarukara islami dawlatege sarukara she e zakat dakkan je hene ad mi war muhim malumatake de mes a umrna hibge midi ema kuriyam huri bataka ki ga umr kuda istihar wagat klok fa batal kolla ad program ballam gende mehbe funane kais marhaba danna madam kurimi gende ni islami dhiriulhun program me hafta ke program ge mawdu ki islam dheenugai zakathge manzilaai magaam madam me kurimi gende ni zakata behegotun wara muhim malumatake shayama hitangarani islam dheenugai zakatuge waga dakkaruga zakatuge sababun mujtamon haygato kura faada teki kobat shakinna wonmenna meti islam muslimati zakat nangani mustandin atum fagirno deve echchekotu emunga daruri beenunto fuddu mattaka egesa mujtamoge meti faagati kan ituruwe mujtamoge ole dire ole nikameti mihun hinhama jehuma emihunga duwa mujtama libigen dan ete beenuntake meda won mengene misalaka ekeke bodati baditakuga mihunna ekeke kantattako beenuntaka pure mis mihunna zakatu sabun emihun libigen ja ailataka elihunna ufaawerikan eha mujtama aslaki mujtamage muhimmu masuliyatake eboddatta komme farudi gotum wes jamai gotum wes adi awon men sarkar level gaves e masuliyatake mole mujtama oti diribole huriha afradun nakives ufaaweri hinhama jehigen ule baykama ehm elmeri miyati hikmatte gotuga bayan korabwa be fagirun misalaka de zakanu dekkima emihun abadu sittawga fagir musanina detere fagirun nawake kemuga haggunu denima e musanina detere hituga abadu sinna ruliverika mbone hingamanu jehun timanne bala remon iyo bayawaru takete faati manne nukanu bohemi tibi agun megen islam dinaki islam shariat muslimu met islam dinaki nota muslimun naki en aila ge bay ennon to em islam dinamiyati awatteringa haggutaka
muslim ane muslim ada kuranje haggotaka awon muitamoga haggotaka ebo ada kuranje muitamoga ada koddenje haggen ei mi miunevekta islami economist tak vidala fawe misala kam miyad duniyage ebo islam etek gafansa seten hay hatek gaumen ebobe baawar gaumuten ebo tibiru fas gaum barabara zakatu e haggo allah e neren ho zakat dakka be kan duniyage ebbes fagira kununna ema kiwegen heyye miyadu duniyage kan ko banda khana echen nolibegen mi marwegen metani miyadu agon mentere se batibi etebbayeko de mige mane ke agon menterega ama ekiyeki beenun tabadu sunnan mihu ema mi muitamo libegen daha anekechki fudun teri bumugo sawu muitamoge huriyarun muitamoge wahake wad ekiyeki ittimai ba masata halluge bade egeterege henondo ema igotun agon menna e muitamegge asra badus beenun wani kummadu wakkan kuruma henondo bay fahar misalaka e buhuri mi insana mige beenun tan fudike wakkam seba kore he umar fana khilafate gawon megene mimmatuget dewan khalifa e khalifa na khilafatuga meti am rama meti ramad mikian tatto e wahake mistakun evves ka hala ecche kakka nuka tadumadu kamen ayo e khalifa migotaki edosaro mihun e banufurana mutti kurumattaka wakkan kore mi deenuge haddutawte haddu fas korevvi tanfiz nuko faharege shubhat ekule vidana miyako enega daruri beenuma kattaka mihige muccaba ganna mi mikantabes mikahala mi muitamoge kuttavs madukun ebade zakatu gasaw e bayfihum mitere agun buna mige tere misalak mika kan kuttaka aragan emmennaki fagirunnake detto ekam hagiyatake jahage furusaten nenna e komme mihako enega asasi beenunta fude kamugan misa insana komme mihaka daruri gotu asasi utan beenuma kantatek umre ekanta nufude kamuga wanina insana kinetta dirulene ehma islam shariatu miyati mi zakah asru hagiyatu mi fardu qurabu muhim hikmataki mi allah haggake faqir musandi miyati musandingatun faqirun ta deveche miyati kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam khalifa sahab muazim jabal yamana fono denneviti aba miyati musandingatun zakah na faqirun na desh de misal mehma mi awon men muitamal libigen dana warabbodu hinge hoje kummadu muitamoge mihunge meduga hamakan otun evves muitama ekakona kaga detre onnanje hasadori ka rodiyori kan netiginge bade mige sabu ade mi awum terege zakai hama barabar hama de onna duha dakka faratan una namas madun namas awum terege seba ule zakai dekkuma farwa kudukura bay farato awum hitangerani zakai duniyamatiga zakai dekkiyam kobato duniyamatiga libene faadaki adi ene dhiriulhun quran asarutaki adi zakai faskurumuno ta zakai no teggumuge sabun giyamadhonge mihunna konkon qala taklif tak shakenna agun men nebenge mi zakat fardugen ayros meti zakat dakke mena mudala dahiveti kam salamak koddi emiha ene mudalu baraka alla itru koddeva ema zakat dakka meti allah subhanahu wa taala kiridu qur'ana meti agun me benge misalaka allah ege mi ena allah magu heda kura komme he baddu devaka wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu khairur raziqin e ekkanta anekamaki agun men zakat barabara dakka miha ege duniyamati libena faada ke agun mege kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge malaika be de malaika du komme duha kos duniya viyoda duniya wadagen me demihe kattaka duha kod khutba bayamegen faade em malaika medan allahumma aati munfiqan khalafa haddwa bod oskala ko allah mauge heda kura mihaya ege hew badal ene ituru koddebuma e du'a kuraba anem malaikata medu allahumma aati mumsikan talafa mane ki daka nudakka mubarakoggen dahivetogen miha enage muda baraka kanduwa ena muda neti kurama du'a kuraba em ege sab magun menna mi ingeni asli malaika bekalu du'a wes daka dakka mi halibekin ebade anekkama agun menge fagirun ene mennattaka hew du'a eba kodde duniyege sadi ena baraka allah ge baraka agun nihata beenu ekala rahma agun beenu يا الله سبحانه وتعالى ميتي ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة اللهم يتي أول من أعراف سورة ميتي فانسا سوانات وهي كربها ميتي تمن الله ورحمة هريها تكتم متمن تنوسجن فسأكتبها للذين يتقون تمن الله كنت رحمة ليوم كمبيك إكلاغ بيروتي وامن تقوى وري وامن ويؤتون الزكاة زكاة ديم إبلا ميتر الله كي بينت تقوى وري ما مينغ تريغ صفية ميتي مينغ تريغ
efa vidige me zakat dakkame em Allah rahman emi hege machalli begin ebade ege sam Allah rahmatun agon me emi hidukula ka ber wajjiya sagon me halak annan ei anekama ki zakat nodakku agon me gene qiyamat duha kumiyati Allah subhanahu walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilihi fabashshirhum bi'adhabin alim em rana ran ri khazana ko nodakka horja qiyamat doke ene onkate narakage wendeni azab ge wasebe එහෙනම් මේ අගොණ මේ zakat දක්වා බිකම සදකා තුතුෆි ඛතියති කමා තුතුෆි අල්මාන් නාර් කිත්මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් ප්‍රකුරබ්බනි සදගාත කිනෝ තගොණ මික zakat කි ඒ එනග කුෆාවත මේති අලිෆාන් ෆෙනුන් අලිෆාන් නිවාෆදෙන් නිවාලාච්චක එහෙනම් අගොණ මේ මෙම්බස් එකමට්ටක මසේක එකන් දෙනගෙනගෙන් මිකන් නොදෙක්කේ මිහුම් ෆරවා කුඩ පුරේ අල්ලාහ් තවබා රුජෝබේ එකන් දෙක්කු මුග අගොණ මේ හේලුන් තරිවාමි ආද මේ zakata behekatun wara muhimmu wara ginekuna malumatake awmanna adi bedun terna adi bege hingajje මේ zakatake kobakama adi zakatoge hagguwerinake kobakama zakai dakkam mijehni kon kiha warak kon farate kama adi mudaluge aslu veri farate kobakama adi මේ duniya ahiratuge zakai dekkum libena faada gelnugo bahaka awmanna malumat libege hingajje emashe program wadati devi malumat warabada shukriya ngato ade mi haftage mawluki islam deenuga zakatuge manzila maqam awun programga wara muhim wara geniguna malumatake dibe hingajje ade mi islami dhiriulhun program mi program ke mi ministry of islamic affairs psm gulinga tayyar ko geneste program ko mi haftage samara yituna beenuwan wara muhim malumatake awun geneste to mi deni mase koram anna haftage mulinga program ka ekiga badlu kulmuge umid ka wakela assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh